Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka Kular Bandung du'bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. Ukurtong jangka seng Congress uba Fourteenson lingkoi uban yakun hakani ke election shaka yang dorbar thau an ke jilla na maut hadashan constituency haka arhu sau tarik urampang arhajar arhulai haka jinglet yalap election ke jang u haka rensan ke belapnya da dorbar shnang kinshi mauria ulapan paush ki patba ba ke election kamde ka tamasa banya shat banya le snobha Hynrei ka de ke election ban keren ya ka nongrem bat ki jing shisha Banwarna yang seisin ya karoy kapar nani ke cingkala hapo jo kene ke konstitusi ka election commission kalabu kumaong babu elek meni bakat tarik terbut tandai ar punyo tarik bon di baca yo ina papilawan dirpor bangang parwan dirpor namar nawan hapo jo atno tarik jing ngalawan aku pratarik kumaong di babu elek bakat ka election galong hawar punyo tarik jo naimat taleleng kapor kadang bun hari ngawan kapor kapiang ba nabar bak election pantet ke kapur ke jungi kadeh at nyutrik jom ne unai Meghalaya TMC kan wanlam shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme hapo kani ka scheme onpen poi pisa shi hajar tingka shi banai kata khat hajar tingka shi snap shaki kinthei haman lakilong yeng kumkala jingkershan bai banai hakane ka apnyo trek urumpang Shanya kasap jong pi haki artli kisentil bat kershan ya ka Meghalaya TMC